Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan, ngayon tay ikan biyag ita, kat naggapo iti pagayam tayo ang nagpailinged iti nagan nga aljun at Tagala Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely, lalaki ak nga may saak at akrot. Mabuting ak iti kasipngetaan. Nang runa no adamangeg ko nga istorya may papan iti alalya. Rugyak man tagsalaysay idagtawenak iti 14. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ti pagayam tayo ani Aljun, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Into nalpas tayo amangan, aginaw kan mirasol, saan mo nga ipabigat ti iinawam, si kamot aljon, agpakan ka iti asaw. Sapay nagsipngat iti ruwar. Apay aya no nasip nga Mabuto nga raw. anya nga iti pagbut nga. Amangan wadal alya. Mamatpati kan tuubot iti alalya. Bakit ako, ngamjak pa'y nakakita iti alalya. Panunot mo laang dayta. Limalalakyan ka atakraw. Wenyaron atatang, saan kami matatakrot ka ni Manang Lin? Uray tanalaingak mat ije pagadalan. Saan akaskan ka? Uray ta sa anak matatakrot nakasken ka. Nga alakit din, mga kayaw. Amangan no aga pa kayo manan. Anya pa'y lang tiyar aramidem ngay, nakainawa kon, naisagana kon di kanan ti aso. Diyay laangan mapanmang pakan ti aramidem. Sika nga minan ati mapanmangpakan. Naglalaingam ngay, siyak lang arudin tinaginaw. Anya matan. No di ka pa'y lagunay, ipulong ka kadatatang kananang. Wanan, mapanakon. Ilukat kulatan ti silaw dito yung kusina. Ay, medyo masilawan mat kit di jerwar. No apay ngamin mat ama nagputbutangak. Dahito yun ti kanan ti aso. Rumwara kon, katapaman ama itad ko. Tumarayak nga umunag. Narigatan, ang mga makakita ak iti alalya. Dagol, adto'y ti kanam. Bigla na idap ti silaw. Alalya! Alalya! Si kakaditi nang idap iti silaw. Kat, pirmimat na nabutang mo. Nanang! Ni Manang Mirasol! Amo na lang arudan na takrutak. Mangluko pa'y lang mat. Apay nga inaramid mo ti kabsat mo ti kasjay, mirasol. Kaya't ko laang matakitaan ti reaksyon na nanang, no talaga ang mabutang matlaang. Intun maminsan. Diyak kayatan ti agpakan iti aso, nanang. Ay, Ni Manang Mirasol atan ti agpakan iti aso. Si kangarod ati aginaw, tasyak ti agpakan iti aso. Diyak kayat. Trabahom ti aginaw. inton maminsan, saan mo nga ulitan ti inaramid mo, mirasol? No ulitan pa'y si kanton ti agpakan iti asaw. Uwan nanang. Sige, mapan kayo maturugan. Apay nga da ka dito'y silad ko. Manang, mabalin ka di adituyak a maturog. Apay, kat adamat silad jo kin ni Mirasol. Imbag ijay tasagay sa kayo iti kama. Masurunak nga rod kan kuana, manang. Uray agap laga kon dito'y datar. Tapno saan ka ama disturbo iti araramidam. Sige, alang nga rod, agaplag ka pa'y laang dita. Jak pa'y nga minalpas to'y project kong aramida. Kun manang, Anya tinagapaan nyo ayakin ni Mirasol. saan kami anagapa, manang? Binutbutang nak ngamin. Kunak no alalya tinangidap iti silaw. Nimat gayam manang Mirasol. No apay mat ngamin ama nagbutbuteng ka. Jak amu manang. No apay akas tuya. Tatang, kunan ni Carlo aka eskwelaak. Adda ka no white lady ng agpakpakita iti rabi ijay batog ti mangga amalabsan may. Numapan kami ag eskwela. Ay naanak kaw,
Malablabasak na dya mangga, manipod pa iti baruak, nga maging gaita, awan pa nakita ka white lady. Idi siguro kat awan. Hangam ita. Adda ka no agpakpakita white lady, tatang. Ay, istorya lang na ita anak ka. Saan ka mamatpatay? Agpaiso ka no, tatang. Saan mo nga ipapilit? Diyak lang mamati ti dayta nga ibagbagat ti kaeskwilaan. Nakapimpintas at talaga ni Carla. Talaga a crush ko. Nga mabainak mat ang mga ibaga a crush ko. Naimbaglangan Taiso tinaira na akatugaw ko. Hoy, Aljon, Ha? apay akit kita anak. Ada ka di rugit iti rupak? Ha? Ay, awan. Nagpintas ka ngamin. Isuakit kitaan ka. Pasablugan nakman ako nakon. Aywan gayam, naaramid mo ka din di assignment tayo iti mat? Una, inaramid kun idirabi Kasta ka di? Mabalin ka di nga isurom no kasano nga aramidan. Diyak namin masurusurutan. Ala, irwar mo nga rodan tinutbok mo, taisuro ka. Tawan pa mo't maestra tayo ita a subject. Aywan gayam, awisan ka inton Sabado. Birthday. Kuna ni nanang, awisak ka no dagiti gagayam ko. Kasta ka di? Happy birthday nga rod Anya nga oras ngay nga umayak. Alas 4 ka no iti malam. Ada ngamin papanan ni nanang iti agsapa. Sige, agpakada ak nga rod kadananang kantatang. Nanang, agpakada ak kuma, tadda papanak. Sa dino ti papanam. Birthday ni Carla agayem ko, kat agaw awis. Di mapan ka. Ang amdi ka una agpakpakarabi Unanang. Ay, ni tatang ngay. Ada na panan na. Di pa isimmang pat. Da kayon tulang nga rodon ti mang ibagakan kwa na, nga adda na panak. Wan, anak ko. Sige nga rod nanang, mapanakon. Carla, agpakada akon alas 6 mat gaya man. Mabidlaan, mangibalkutak lang iti iyawid mo. Saanan? Kababain mat. Nanganak matan. Para kadananang kantatang mo kan kadamanang mo. Alaman laangan. Saan nga ta kababain kadananang kantatang mo? Iso damat din ang ibaga nga ibalkutan ka. Imbagak namin asikati mang sursuro kanya kiti assignment ko. No saan ko nga mo nga aramidan. Pakaragsakak ti mangisurukan ka. No adda saan mo nga among aramidan, Carla. Agpaiso? Unmat. Kasta ti kinapatag mo kanya. Ha? Napatagak kan ka, kunam? Ha? Kwa? Napatag ka kas gayam, kunak. Kasta ka di? Mabit lang nga rod, tamang ibalkutak iti iyawid mo. Ay, talaga anarabyan akon. Mabainak mat ngamin nga agpakada adagos kan ni Carla. Kan kasladyak mat ngamin mapanawan. Hanya ngay ita, narabyan akon. Ay, sapay malabsak ti mangga apunada nga da white lady na. Ay, imbag dito'y kalsada, tanalawag pa'y. Isu adyak pa'y kasapulan ti silaw. Sana bale? At damat flashlight to'y cellphone ko. Isun ti usarak apag silaw. Intun sumina akon iti kalsada. Ganda ni akon iti mangga akunada nga da white lady na. Adda puraw iti punti mangga. Tumaray akon! Taray, Aljon! Taray! Nabatik ti may sa chinilas ko. Di akon kayat ti tumalyaw. Tumarayak latan, aging ga makadayuak. Sublyak to inton bigat ti chinilas ko. Apay anarabyan ka. Kung nakasan ka nga agpakpakarabi Nanang, mabainak mat ngamin nga agpakada adagos kan ni Carla. Anya ngay, day tabit-bit mo. Impayawid ni Carla. Ipanmulatan ni Jay Ref. Tanangan kami mutan. Mapan kanto mat maturugan tarabiin.
Unanang, Mabit man laang. Apaya kaslag kalkalingutan ka. ha? Ay, awan nanang. Nabanugak laang siguro anag na. Sige, mapan ka nga rodon iti pangibabaon akken ka. Tapno makainan na akamutag. Mapan ko sublihan ti chinelas ko anabatik idirabi Jakon imbaga kada nanang tinakitak. Tamangan no katawaan daklaang. Angam, white lady nga ta tinakitak idirabi Ngam apay ako na ni tatang asan apud nung adda white lady. Uno, pilpil yun day jay a white lady ti pagpakitaan na. Adday tanti mangga. Ayan nga tati chinelas ko. Ay, dayjay. Ay. Kita man ti paset anaka kita iti white lady. Ha? Sako mat gayam. Apay mat ngamin nga adda nang ibati iti sako dita. Permilakid din ti butbutang ko idirabi Sako mat gayam ti kinabutang ko. Ay na, nakakatkatawa mo ti istoryam, Aljon. Managbutbutang kamot gayam. Karla, jakman amo no apay akas tuyak. Kuna day di apong ko, no kano man nagbutbutang ka, no kas di nga adda matay, igamam kano, tapno mapukaw ti butang mo. Agpayso nga ta? Diya ka mo day tamot ti kuna day di apong ko. Kayat kumot ama ikat ti kinatakrot ko. Padasak tuman mat day tanga imbagam. Nagbayag mo tanda tatang kananang anapan nakitsanda. Awan matan aramiden ta. Natrabaho ta matan amin nga imbilinda. Aywan, agbuya talaangan iti TV. Tapno saan ta maboring. Ha? Aywan na niya. Anya nga tatimayat apabuya ita. Mabit lang Ilukat ko ti TV. Tagkitak man iti mayat apabuya. Wow! Ha? Mayat da ito'y apabuya Nakabutbutang matday tamanang. Ialis mo. Iso nga ron ti kayat ko abuyaan. Si kalangan ti agbuya. Rumwarak. Jak kayat day tapabuya. Takurot ka kit di Bakla. Tatang, sa dino ti papanam. Nataya ni Lulom. Mapanak ijay daan abalay may, ta ijay kanot ti ayan na ita. Saan pa yan nabalsamaw? Pagtutungtungan mi pa'y, nagkakapsat noon niya ti aramiden may. Umayak mo tatang. Sigurado ka? Ang mga nusan kan tumanin na makaturog no makakita kay ti bangkay. Sigurado tatang. Kayat ko ang makita ti bangkay ni Lolo. Apay mait akayat mo akitain. Sigod-sigod kat saan mo akayat ti makakita iti bangkay. Kayat ko nga igaman ni Lolo. Barang maikat ti kinaman nagbutbutang ko, tatang. Sa bagay, nangagkumot daytan. Jaklamaw no agpaypaysaw. Kayat ko apadasan, tatang. Nawan mat kat di tidakis na, no padasam nga agpaysaw. Itata na igamam ni Lulawm, anya nga itirik nam. Awan mat, tatang. Kastoy gayam ti bangkay. Nalamiis. Ikiwan na, tawan nga rod biyagnan. Barang maikatan ti kinatakrot ko, tatang. Kahit mabati ka nga rod ditaw, no sumurot ka kanya kanya salas. Sumuro ta kada kayo ijay salas, tatang. Lala, umay ka nga rodan. Taag tutungtung kami pa'y nga kakabsa. Kumusta tirik nam ita? Naikatan ti kinatakrot mo? Lablabanak lang tiriknak manang. Nung ma-imagine ko ti ropa ni Lolo, pilpili taklatan alipatan iti lagip ko. Rumbang laang akas ta ti aramidam. Manunti tawon mo, ngam takrot ka pay laang. Isu nga rod akayat ko alabanan da ito'y ariknak, manang. Tapno saan nakaakanayon aluklukwan ni Mirasol. No saan kanton atakrot,
Sumardang tumatan ni Mirasol amang lukloko kan ka. Jakman amo ka ni Manang Mirasol. Amo na lang aruden ama nagbutbutengak. Kay kayat nakpailang aluklukuan. Wen atam mo na atakrot ka. Ngam no saan kanton amabutang. Sumardang tumatan amang lukloko kan ka. Kumusta ka, Itan? Timurad ka ka din? Panagkunak. At damot nagbaliwak. Sa anak matunahin ama nagbutbutang. Ngam, at dalat taday taariknak no kwa. Buyugam latan iti kararag. No kasta asum kan tiriknam, amakarikna ka iti panagbuteng. Agkararag ka laeng. Agyaman kadagita nga isursurum Carla. Gapukan ka. Isuan na bawasan ti kinatakrot ko. Ken, nakatulong ti kanayon a panangawis mo kanyak amapan iti simbaan. Anya ka kadi? Siyak ti rumbang agyaman kan ka. Gapu ka dagiti insursurum kanyak. Nangruna iti mat. Aging ga ita college tan. Si kapay lang ti kanayon kong asitgan. Saan ka di akinunak? Apakaragsakak ti mangisurukan ka? Agyamanak, Aljon. Gapo ka ni Carla, ininot anapukaw ti kinatakrot ko, Mr. Lonely. Nagarumakken ko na, kat sinong batanak. Iso nga ita, kaayan-ayat kon ni Carla. Kastaan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Aljun. Agyamanak met pagayam Aljun, iti dayto yapakasaritaan. Ket nasayat met, tanapukawen ti kinatakrot mo. Ken kablaawan ka, gapo ta sinungbatan na kati babae nga ay ayatem. Ala, sapala kuma tagturtuloy ti ragsakyo. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ni Aljun, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para ti script ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Peclay. Sound effects, Joffer Anas Basit. Musika, can computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540, kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itinkay panagdengeg. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag kita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan nga Alice at taga-probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Istrikto, naunget ken siloso ti asawak. Ket umapalak no adda makitak alalaki anaanos iti asawa da. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Alice, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nagbayag kan anapan nakitsinda. Itahayak pa'y nga agururay kan ka. Nagbayag met nga rod anapun no tay tricycle anagluganak. Di met agandar no kurang ti kargana. Nagadula kat arason mon. Day tala ka na yung tirason mo. Amangan mat, no adamat ng lalakim. Nagalas met ti kastang ibagbagam kanyak. Anya ti pagkitkitaam kanyak. Anya tamok ngay, amangan nulit piputan nak. Awan ti mading aramid ko. No awan mading aramid mo, di ka nga rod agladaw-ladaw at sumangpat, no kastarumar ka. Apay ay apasaray adda papanak. Ket kanayon apad padarasen nak nga agawid. Ket awan met mading aramid ko. Saan ka di amabalin atunggal adda papanak? Ket saan nak nga apuraan nga agawid? Nagadupay lang nga ibagbagam. Ingka katagluton, tamabisina ka. Nabambanog datawa nagarado. Adda tinapay dita. Mangan kapay laeng iti tinapay. Imbagla at pamudpud mo iti bisin mo. Ay na, no amom kumamot ti agawid na nasapa. Saan kumamot ang mabisinan ti tao? No apay kat ngamin adi mo amo ti agluto iti kanam Nita, kayat mo tatapisin ka Sige, tama pa na ko ng agluto. Apay manin anak kami suot kayo, nanang. Masurunak nga rod iti amam. Apay manin aya. Kasano ket tunggal adda papanak, kasla urasan na ti irurar ko. Maladawak labasit, kasta unay nga ungetnan. Saan kayo pailaan na iruwam ka ni tatang, nanang?
Amo yung matakas na ti ugali na. Sipod ugbing kami. Ay, maumuma ak nga rudan. Saan kayo ang maumuma, ah? Nay, panawan kayo manan. Bapanak iti trabaho. Intun umay abulan manan ang makaawidak. Dudwa kayo manan dito'y balay. Ano sak ati amayo, aging ga iti kabailak. Ngam no jak maanusanan, panawak. Anya? Kat, papanan nyo ngay? Kumpurmidita na. Ay, di kay agar-aramid nanang. Ang mga numabagtit ni tatang no panawan nyo. Apay kumamot ang mabagtit ngay. Wan tamano lang nga oras asaan na kayo ang makita kat kastaunay nga aburido nan. Daytan tulakid din manong nga aldaw asaan na kayo ang makita. Anya? Mga anak kami kano iti bunyag kinitan niya. Agpabunyag ni Saling, kat innala na kami aninang kinitan niya. Kano? Inton Sabado, kayat mo ti sumurot. Anya nga iti aramida kajay. Agmulak langan iti kamote. Kat addakan ka, no di mo kayat ti sumurot. Saan ka manan nga agbaybayag ijay? Nunalpasan ti pabunyag, agawit ka adagos. Katwan anya ngay kumati aramida kijay. Agsabay kamin tumitla ang kinitan niya nga agawid. Sakbay a pumanaw ka. Sa pamon ti agluto, tamangan numabisinan manan ti taon. Wan, boss! Naa, mangas asar ka kadi. Ibagbagak ti pagsayaatan. Ngam, buskong kunamkit din. Apay, madiaya di imbagak. Madi nga road. Gaputakas lang nasakit tinakam mo ang maibaon. Ne, da kayo mo ti masabat ko nanang. Papanan nyo ngay. Mayat mo ti pormayo ita. Mga nakak iti bunyag, anak ko. Apay nga rod adiyo insurot ni tatang. Inton kwan, agatap manan kada kayo. Imbagak asumurot. Ngam di namot kayat. Agmula kanulaangan iti kamuti. Sige, ngam saan kayo manan nga agpakarabi nga agawid. Amanga no agapa kayo manan. Amkak nga amanga no makabil na kayo. Ha? Padasan nakakabilan tapanawak. Anya? No kaano alim makay kan bimakit kayo? Iso ti panang panaw yung ni tatang? Mapana ko nanak ko. Ang mga nuur-urayan na ko ni Tanya. Sige nga rod nanang. Aganad kayo. Na, nimit Lawrence nagwalwalis iti paraangan datan niya. Ay, asit gakman. Naimbag abigat mo, kabsat. Kastamat, kabsat. Nakarubat ka din ni Tanya. Bakit? Adan ni Alice. Ay, paunagam dito, ilakay. Dumanon kalatan Alice. Tayo tuloy ko pa'y tagwalis. Imbag man, tasikat agwalwalis. Siyakit nasapa ak anagriing, tapno matrabaho kamin at trabaho ijay balay sa ak pumanaw. Nagbayag mat ngamin nga gunggunay ni Tanya. Isu asya kon ati mga ramit kadag iti trabaho na. Imbag pa'y ni Tanya. Apay, ni Paul, saan nga gwalwalis aya? Ay, pulos. Masapol asyak amin ti agtrabaho iti uneg ti balay. Ay na, makabadnog mat ti magmag na. Sapay kat nagpudot. Dumagas tapay la ija balay, tada ice cream ija ref. Aga ice cream tapay sa kaagawid. Ay na, saan ang Tanya? Nabsugak matlaangan ijay bunyagan. Alakit din. Agpalamis talaang mat. Apagbit lang. Alaman laangan, amangan ngamin no agungot manin ni Paul. Apay mat nga gungat. Agungot day dyan no mabaybayagak iti papanak. Imbagkit di tasaan anaungot nila kay mo. Ay sus, nasingpat nila kay ko. Di nakbibiyangan iti kayat ko apapanan. Kan kastak mat kan kwa na Diyak mo bibiyangan iti papapanan na. Ay, imbag siyak ngay. Arigla urasan na kunti asawak no kas di arumwarak. Di isumat ti aramidam no rumwar. Saan mat nga rod ang managruar? Kay kayat na nga ijay bangkag ti ayan na kanayon. Kastaya. Ibagamlatan adi magas ka dito'y balay biet, tanaginana ka. Saan mat siguro nga gungat dayjay? Alaman laangan. Adda ka men lakay. Irwar mo man di ice cream di taref, tagpalamis kampay ken ales, sakbay nga gawed. Bakit? Mabidlain. Ay na, ibaon-baon mo matlatan nila kay mo. No siyak siguro ti mang ibaon kin ni Paul,
Sigurado a binugkawan na kun. Ay, awan problema no ibaon ko. Nasingpet nila kay ko kunakmanan. Nagswerte kamutan iti asawam. Kuma, kastamot ni Paul. Anya kami ti ugali ti asawa maya. Ay na, nakaungungot, nagistrikto, kan nagseluso. Anya? Kabaliktad nga rod ati ugali ti asawa. Iso nga rod nga umapalaklaunay kan ka. Atuin ti ice cream. Palamis kayon. Ay na, agyaman naklaunay, Lawrence. Si kapayin tinagidasar. Awan anyaman na. Maalala, manganta nga rodan. Tapno saan amarunaw to ice cream. Kumusta nga itinapanan nyo, nanang? Ayos laeng mo, tanak ko. Kat, saan manan anagungot ni tatang, idisimmangput kayo? Saan mo't? Nailutwak mo't ngaminan iti kanan na, sakbay apim manawak. Kunaklakit din no, nagungot manan. Ay, no apay kit di akas di amayo ah. Imbag pa'y di asawa ni Tanya, ta nakasingsingput ka nakaananos. Ay, nakaapapal dagiti kas di kasingput ti asawa na. Itaka di pa'y nagreklamo kayo? Wen ta umapalak nga rod. Nasingput mo't ni tatang kat, basta surutan nyo laang amin nga ibagana. Kas jelatan nga agnanayon? Katanya nga rod ngay, manumutan atawan nga agasawa kayo, naanusan nyo mat. Ay na anak ko, maumuma akon iti kasjay nga ugali ti amayo. Hello? Nanang, agawid ak ita. Umay kayo kung mas sumabat iti palingke. Taggatang tayo iti masapsapol dita balay. Ay na anak ko, sapay awan ni tatang mo dito'y balay. Kasanuak ngay nga agpakada. Sana bali ata siyak mo ti kadwayo. Agrubat kayo kit din, tas sumabat kayo iti palingke. Ala ang arod, no isuti ko naman ako. O sige, urayin kayo iti palingke. Sige nga rod anak, bye. Oh, ada ka di pagatang niyo, nanang. Awanan anak ko. Gusto dagituyin aginat gatang mo. Sigurado abirbiruken nak ni tatang niyo itan. Panunutan niyo, nanang, ang mga no adapay nalipatan niyo. Bayan niyo kadipay laang ni tatang. Siyaktong di makaam mo ang makisaukan ko, na. Awan matan tinalipata kiti panagkunak anak ko. Sige, intayo nga rodan. Nagkunakan ka amabalin mo latanti pumanaw dito'y balay, adi ka nagpakada? Imawag nga minti anak ta. Nagpasabat ijay palingke. Uray pay. Inuray na kumaa, ta nagpakada ka. Saan kat api manaw kalatan? Ay na, pasensya kayong tatang. Sana bali tasyak matikadwa ni nanang. Uray pay. Apay, di yung mapanunot nga agdanda nagakmat? Kunaklakit din doon yan tinapasamak itinhayo. Ay, nagalas ti ugali yo. Di yung mapanunot ang madandanagan mo ti kabalayo. Ala, pasensya kayong tatang. Saan to na maulit? Kaslawan kabalayo itinaytangar aramidin yo. Gita kayo manlangan. Nakaungetan ni tatang mo. Kunak tumak ngamin nga agunget. Mapukaw tumat laang ti ungat na, nanang. Ag-sorry kayo latan, no kasjay nga agung ungat. Ne, si kamot gayam tanya. Ay na, pasensya ka na, Alice. Awan nga min sa bali apang iyab ka sa kiting marikrik na. Apay, anya tinapasama. Ala, umunag ka man pay. Tapno saan adi ti ruangan ti pagtungtungan ta. Sige, agtugaw ka. Agyaman na, Alice. Ita, anya ti problema. Natiliwak ni Lawrence. Adagayang babae na. Nabayagayaman nga na babae na. Ingamitak lang nga natakwatan. Anya? Apalak man laangan ti kinasingpot na. Ngam adagayang babae na. Wan nga rod. Isusiguro ang nasingpot kanyak. Tadagayang mading aramidin nan. Diyak laim pagarup akas tagayam ti aramid ti asawam. Nagsakit tinakam ko itinamok. Kat, anya nga iti planom ita. Diyak nga rodam mo.
Basta dito'y tinapanunot ko nga umayan. Takayat ko gayab kas ti sakit tinakam ko. Mabit lang tayalaan ka iti mainom. Pagkalma ang pailaang tariknam. Pasensya ka na, Alice. Tawad sa bali, apapanak, no sana dito'y ayan mo. Bun, awan anyaman natan niya. Bakit? Anya ka no ti problema ni Tanya? Adda ka no babae nila kay na. Anya? Ay, dayta katirigat ti managruar nga asawa. Makabirok iti pakasulisugan na. Wan nga rod lakay. Apapalaklakit din ta nagsingpot kinitan niya. Gayam, adda madi nga aramid na. Isuasaan ko mga agsaksakit tinakam mo kanyak. No kayat ko akanayon nga adda ka dito'y balay. Tadyak kayat ama kabirok ka iti pakasulisugam. Pasensyakan alakay. Numasursurunak ken kagapo iti ukalim. Ngam ita, kay kayat kun ana istrikto ti asawa. Ngam tay agbabae nga asawa. Isua, pasensyakan bagat. Numasubra at numaminsan ti kinaistriktok. Ngam para kan kamot lang ti araramidak. Gapu tanapatag kaunay kanyak. Ngam damagan ka man lakay. Anya ti damagam bagat. Awan ka di mo ti planong ngagbabae. Si kamot. Kasano ko mga agbabae akngay. Katjak to pay rumrumwar. Bangkagla ka na yun ti ayan ko. Saan ka madanagan? Tasikala ang ti inay-ayat ko, bakit? Awanan sa bali akayat ko, no di si kalaeng. Agyaman naklakay. Jakmut nga taam mo ti aramidak. Numadamag ko nga da sa bali a babae. Saan ka madanagan, bakit? Tauray kastuyak nga asawam. Amok met a panunutan, tinasaya at kansaan. Ita, naawat kon ti kinaistrikto ken kinasiloso ti asawak, Mr. Lonely. Kay kayat kon ti kastoy nga ugali na, ngem ti agbabae. Tuy pagayam mo, Alice. Agyaman pagam Alice iti dito apakasaritaam, ket ti makunak, sa bali lang tinagawatam, iti kinaistrikto ti asawam. Ngam no nalpas kayon ang nagasawa, rumbang lang aging nanos kayo, aging ga akabalan nyo. Saan ko maasina adagos, ti panunutin tayo, a solusyon. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alice, manipod probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga itay ikanbiag ita kat impatulod. Ni pagayam Alex manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Addaanak itinasingpet kan napintas nga asawa. Ngem no apay anaaramid ko tinagbasol ken kuana. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Alex. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Bakit? Saan ka kadi magagara na maadaan tamatan iti anak? Sa nga pulo at awantan nga agdandan na, kasagasawa. Ang maging gaita, kat di tamatan maadaan iti anak. Uray kayat ko lakay. No talagang awan pa'y. Anya ngay ti maaramidak. Urayin ta No talaga apara ka data. Iparabor ti apo dayta. Di mumot kayat ngagpa-check up. Tabarang maadaan ta kuman. Kasanungay no siyak ti adaan problema. Amangan no isukat nakto. Iso anasay-saya at nga urayan talangan. Ay, ala. Maturog takit din.
Tamasapa ak nga aglukat iti istor inton bigat. Kan uray si ka, masapa ka mat amapan at trabaho. Kumusta gan, Tistor? Ado ka di matla dagiti gumatgatang? Wala kay, planok nga rod anayunan tilako. Kayat ko taaglako iti lamas, karne, kanat natang ditasango matlaang ti istor. Ay, mayat na bakit? Ala, asikaswam nga rod no anya tinasken nga asikaswam. Iaramidan kanto iti pagyanan ti daddu maalakom. Pare, nakaturog ang dagiti kakadwata. Ape adi ka pala maturog. Saan ka makaturog, pare? Anyaya ti pampanunutem. Ada ka di parikot mo. Awan? Pampanunutok lang ti kasasad mi nga agasawa. Awan mo't problema iti panagden nami. Ang maging kayta, ket awan pa mo't anak mi. Hina, pare. Ubing ka pa ay. Dumtang tulat taday ta. Kasano nga roden, no saan kami amadan iti anak? Ay, agpakonsulta kayo ay iti doktor. Dahil nga ti problema. Sana kayat ni bakit tamabutang ka no? Amangan ka no maamuak nga isukat da deprensya na, ket isukat ko. Iti nga inside mi. Awan puli mi. Weno lahi mi alupas. Idinto ta kada bakit, ket addaan ti na alupas. Kabsat mismo ti inana. Ket kasanon, no iso ti adda deprensya na. Anyat aramidam. Saan kumot nga isukat ni bakit ko, ha? Ay ayat at ti asawa, pare. Oh, lakay. Nasaya at tanasapa ka itaasing mangpat. Mana, sumrag ka pa itaday bagat. Anya data bakit? Rugyamon ang aramiden ti pagtagilakwak kadagiti karne. Lamas kanat natang. Tapno marugyak mo ti aglako. Una, saan ka nga ta marigatan? Ada istora bang bantayan? Doon ado ti gumatang. Amumot a Sabado kan Domingo lang ti kadak dito'y balay. Napanunot kunday talakay. Di ka madanagan. Tanukas pangarigan adun ton ti aggatang. Mga laak to iti kadwak ngagbantay. Mala, sigati makamo bakit? Alang arad tarugya akong nga aramidan, ti pagtagilakwam. Adura. Ay nalakay, nakayayat ti aglako. Napigsa ti talipapan, ado ti gumatang. Kasano nga rudan bakit? Pangalam nga iti kadwang maglako ita. Nakasaukon ni nanang ko. Nagpabiro kak ijay baryumi. Ado ti awan ng trabaho ijay. Ket no makabirok, mangipaw itak to iti pamasahin na, tapno makabiyahe ad agos. Nasayat no mga laka iti katulungam. Tapno saan ka amarigatan. At damat bakan ti akwarto dita. Isun at ipagyanan na. Siyak ni manang mo Adora. Kan isumat ti asawa. Iso ni manong mo Alex. Dua kami lang dito'y balay. Ngam kanayon asyak lang ti makadwam. Ngamin adda trabaho ni manong mo iti weekdays. Bale Sabado kan Domingo lang ti kaadda na dito'y balay. Ti may bagat, kahit agtinulong kayo kanimanang mo iti trabaho dito'y balay. Kasamutan iti pagtagilakwa na bambantayan na. Ti itali pa kunak man langin. Awan problema di tama nung. Saan da ka problema? Tanairwama kun iti trabaho. Amo kun ti araramidag. Uray saan dak nga ibaon. Amok ti aggaraw. Day taman ti kayat ko. Di ka madanagan. No nagagat kalakit di, nayunak to ti sweldom. Ad-addan nga agagatak no kasta, manang. Sige, tulungan ni manang mo nga gidasar tamangan tayon. Iti kasta, makainanakan. Nabigat kanton nga agruging agtrabaho. Tamo ka na bannog ka iti biyahe. Wen, manong. Hello, bakit? Nakawag ka? Apay? Wala kay. Ipalagip ko lang ti atendaran ta akasarti kasinsin mo. Ang mga numalipatam, inton Sabado day tiyan, iso nga agawit kanto iti Biyernes. Ay, impagtime palagip mo bakit? Ay, nalipatak kat kuman. Amok kat amalipatam, iso nga rod ni inawagan ka. Ay, kumusta iti kadwam dita bakit?
Nagagat ka di lang, kan amuna ka di ter aramiden na? Wala kay. Amuna. Nagagat. Uray saan ko nga ibaon. Iso ti para luto iti kanan mi. Kan para inaw. Uray saan ko nga ibaon. Sige lang kaya. Tani. Adapay gumatang. Bye. Bye, bakit? Lakmay, bumangon kan ata ni aldawan. Amangan no saan ta maabutan ti kasarti kasinsin mo no agbayag-bayag ka. Madetirik nak bakit? Aglamin nak, nasakit ti ulok. Ha? Dapadapan ka man. Ala, nagbara ka mat ngagpaiso. Kasano da ito yan? Uray si kalatan ti mapan. Iba nga malang kaninsan nga guri-gurak. Yan, idanon mo tinabara akablaho ko. Ngam kasanukan nila kay. Awan mga sikasukan ka no panawan ka. Sigurado abigat ton no makaawid ha. Adamat ni Maylin. Isunah ti agluto iti kanak. Kabalak na iti bakit. Kababayin ka ni insan. No, santa nga umatindara. Ala, si kangarod ti makaamula kay. Mangan ka kan agtumar ka iti agas. Ala, tasakbay nga agrubuatak. Bilinak ni Maylin nga isupay laang ti makaamo dito'y balay. Kan isupay laang ti mga sikasukan ka, bayat ti kaawan ko. Adto yun ti kanan kan tumarang manong. Inyot kundi ti kwartoyo. Tapno saan kan arumuar. Agamanak. Idi sumlatan di talamiseta. Siyak tulatan ti makam mo. Wayan manong. Sige manong. Agsubli ako ni store. Taamangan no adda gumatang. Mabit lang. Awan ka di boyfriend mo. Ngayon bati medyo lugar yo? Awan manong. Apay ka di. Ako awan. Nadamag ko lang. O sige. Rumor ka nga rodan. Manong, kumusta ti Riknam? Atuyan ti kanam. Malamlamin na kading. Ay, mabiit lang, Manong. Dublyak ti ulas mo. Sige man nga rodading ko. Malamin na ka. Aday ta. Kasano da ituhin, Manong? Anya nga karamidag. O sige, arakupan ka langan. Aday ta, inarakop ka. Tapno bumara ti bagim. Pare, nasayata nakasublikan. Ngam nasaysayaat kuma, no naging nanakapay. Karkaron nga agsakitak no dakin di balay, pare. Sige, pare. Panawan ka pa dito, Taituloy ko ter aramidag. Nasayat pa dito yak pelang. Diyak ka mo ti ramidag. Kasladyak kaya tang dagawid. Makonkonsin siya tunggal makitak ti asawak. Dayjay tumatamaylin. Kinunana pa'y akras na ka na. No apay mo't ngamin nga inarakop na. Manong, naimbag na nag-awit ka. Kaya't ka kumakasarita. Amok alikliklikan na. Manipod ada na pasama ka data. Pakawanan na ko Maylin. Ang nailaw anak lang. Amumot nga dasawak. Kat makunkonsin siya kiti inaramid ko. Sana rumbang nga inaramid tadayjay. Maawatan ka, Manong. Mabalin ko mo't kumalipatan tinapasama ka data. Tamabainak ka ni Manang Adora. Ngamti problema kita kat masikbugak. Anya? Awan. Anya ti aramida kita. Kagura naklakit di dagiti dadakkel ko no agawid ka masikog. Amang ano laksiden dakpay kit din nga anak. Di ka madanagan. Tulungan ka. Saan ka baybayan? Ket sapay la ko matauman nugot ka iti isingasing ko Daytoyan ti amok akasayatan na solusyon. Kasayatan para kada kayo. Anya dayta, Manong. Sakbay amadlaw ti sikog mo. Agpakada ka ni ti asawak. Ibagam nga gawid ka. Bueno,
makaamukan iti rason mo, no sa dino ti papanam. Eh, Siyak ti makaamu iti paginam, aging gang agpasngay ka. Inton makapasngay ka. Alaak ti ubing, ket ni Adora ti agbalin nga inana. Tulungan ka nga agabrod. Inton makaabrod kan, di tanto umutin ang mapukaw ti komunikasyon ta. Pangasim, tauman nugot ka. Sana ka makaturturog, gapoy ti dayto ang aramid ko. Ket ulit at ti dumawat iti pamakawan mo. Tangayawanan ni Maylin, akad kadwan bakit? Kasawak ni tatang nga isupay ti kadwan. Total, awan matararamidin na. Ken, tapno maliklikan, ti kanayon na panaginom na. Kat no manugot lakit di anak ay. Apikit din nasaan. Ay, maikawa ak nga agmay sama na nakanayon dito'y balay. Ingka katagida sa rin. Kalpasan na. Inak to manan agtrabaho. Kaano nga rod tiyo umay ni tatang? Dagasekton, takasawak, sakbay ang mapanak iti trabaho. Ibagang umay tulatan dito'y. Nangalang am itiday tanga ubing lakay. Awan matungtungan ta mga punta. Dahil tangarot bakit? Ang biglaan ngamin ngayon bagada kanyak. Kasi mo't yan naganak, dabalasang. Iswaday jay, nagbirok iti mangampun iti anak na. Naibaga ti katrabaho kanyak, tabarkada kano ti kabsat na. Kasta ka di. Anya day ta. Babae, wano lalaki. Babae. Saklo ma. Oh, ate. Nagpintas ng obing. Kasmut lang iti kapintas mo. Bakit? Nagpintas ka nagpudaw nga ubing. Apay ang nagampon ka pay lang, iti saan mo matakap-kapin ano nga ubeng. May mayat kumamot laeng, nui kanak iti apawa, nagtaod kan ka. Tatang, aday bagak kada kayo. Ngim, sikreto lang dahito ya. Ha? Anya day tabaraw? Pudpud nung apo ko yu tinsangpot kong obing. Anya? Sino ti inana? Ni Maylin. Di balasang akadwa ni bakat ija story di. Aniya? Nagturid kamiten anang loko iti asawam. Kasano numaamuan na? Agabruden ni Maylin, tatang. Iso adi nang tumaamuan. Anya lakit din ni tatang. Gaputan mo na nga, dak. Pimanaw manan. Ay na, bayam kadilatan ni tatang. Uray kat sagpaminsan laang mat nga agaliwaksay. Manong Alex, manang Adora. Ah? Ni tatang yaw. Nabartak ija istor ni Nana Midda. Ha? Ibagbaga na ija, aputot ka no ni Manong Alex, ti maladaga ngayon sangpot na. Ano? Ado ka di ti tataw, ijay? Adu Nairanaan na panak gimatang, kat nangag ko day tangay bagbaga na. Apay, pudno ka day, aputot mo jay maladaga ngayon sangpot mo, Manong. At tinasayat, agawit kan, tainak sukunan ni tatang. Nalaos tigura kanyak ni bakit ko, idinaamuan na ti pudno, Mr. Lonely. Ngam nagpakumbaba aklat ta. Uray agkakasakit abalikas ti mangmanggagakenkwana, inanusak, ket nagkidawak iti pamakawan, iti namin ano adaras. Ngam uray nugura ti ipakpakita na kanyak, impatig na ti ubing. Gapo tanayat, ken nadungo kadagiti ubing. Ita, agtawanan iti pito ti anak mi. Ket makunak anapakawan na kon ti asawak, gapo ta nagsubling ti sigod, apan nakilangan na kanya. Tuy pagayam mo, Alex. Alex, pagayam ko agyaman ak iti dahito apakasaritaam. Ket ti makunak, naghasat ka, tanapakawan na ka ni bakit mo. Ken ammom nga inator ti bidot mo. Tao tayo laeng amakaramid iti basol. Ngam no si pupuso tayo nga kidaw iti pamakawan, awan papanan na, no di mapakawan na tayo matlaeng, tinakabasulan tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod.
Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alex, manipod Baguio City. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.